Ndagusuhuje kandi ukomeje kugenda ndetse no kubana natwe mu biganiro bya buri munsi tukugezaho, ndetse kandi ugakora like ndetse na comment ku gihe, kugira ngo rero tujye dukora inkuru zacu tuzibona, ugakora na subscribe. Ndabigushimira cyane. Ariko rero uyu munsi tugaruka ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri yarayibaye, ndetse imyanzuro ndetse yafatiwemo dore ko ari imyanzuro ikakaye cyane cyane imyanzuro myinshi rebanaga n'ibijyanye na politike ndetse kandi n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, nanone n'ibyo u Rwanda rumaze iminsi gucamo rubifatira imyanzuro kandi ikakaye cyane. Ariko mbere y'uko imyanzuro tujyaho yeruye, reka mpere kuri ikintu cyabaje kuganirwaho muri guverinoma y'u Rwanda ndetse mu nama y'abaminisitiri yari yobowe na minisitiri w'intebe, ndetse hafatwa imyanzuro ikakaye cyane. Ariko babanje kuganira ku inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 9 Kamena 2025 yaganiriye ku cyemezo cyo kuwa 7 Kamena 2025 kandi cyo kuba u Rwanda rwava mu muryango w'ibihugu by'ubukungu byo muri Afurika yo hagati CAC, maze kandi ishimangira ibi bikurikira. Ati ntago byumvikana kandi ntibikwiriye ku bihugu bigize ino muryango birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byiha uburenganzira bwo gukoresha cyane nabi uyu muryango mu nyungu zabyo bwite, bigamije kandi kurwanya ibihugu biri muri kumwe muri uyu muryango birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'igihugu kandi cyari giherutse kuyobora uno muryango kuva muri Gashyantare 2023 kugeza muri Gashyantare 2024, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishe cyane ku mugaragaro ndetse amahame n'amategeko y'uyu muryango igamije cyane kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Ibi kandi bikaba kandi byaramenyeshwe cyane ku mugaragaro ibihugu byose bigize uyu muryango, ariko nta cyakozwe ngo bihagarare. Iyo mikorere cyane ni mibi ndetse yangiza isura y'u Rwanda yarakomeje cyane no mu gihe cy'ubuyobozi bwasimbuye ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu muryango ndetse no kuyobora no muryango. Intambara kandi yo murasazo bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari kandi yaratangiye n'ubundi mbere yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata ubuyobozi bw'uyu muryango muri 2023. Bityo rero iyo ntambara ntiyari ikwiye gushingirwaho mu gihe hafatwaga ibyemezo biherutse gufatwa ndetse cyane by'uyu muryango byo kubuza u Rwanda kuyobora no muryango n'ibindi bitandukanye. Inama yakomeje igira ati rero ni ngombwa ko kwibutsa ko hari igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwacyo cyatangije no ntambara ubwo cyagabwa ibitero kandi ku baturage bacyo mu mpera z'umwaka wa 2021. Byongeye kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo yafashe ndetse intara zayo zo muri Burasirazuba bwa Kongo zari zimaze kwigarurwa n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro irenga 200 igizwe cyane n'imbere mu gihugu ndetse kandi yaturutse mu mahanga, bikaba kandi bigira ingaruka cyane ku mutekano w'igihugu ndetse harimo n'ibihugu by'abaturanyi cyane u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yagiye ikomeza cyane gushyikira no gutera inkunga umutwe wa FDL ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Bihurwa kandi byinshi cyane bigamije gunganya u Rwanda. Ibi byose kandi bikorwa harimo no kwirengagiza ndetse kubahiriza imyanzuro ya 20 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi UN. Umwanzuro kandi uheruka wako kanama ufite nimero 2773 ushinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi gutera inkunga no gushyigikira FDL, ugasaba kandi ko iyo nkunga ihagarara kandi n'uwo mutwe ukaba rero wasenywa burundu ukarandurwa. Gukorana cyane kandi n'umutwe wahawe ibihano by'umuryango w'abibumbye bihabanye cyane n'amategeko, inshingano n'ubufatanye mpuzamahanga. Kugaba kandi kenshi bitero bikomeye byambukiranya umupaka no kurasa cyane ku Rwanda bikozwe na FARDC ifatanyije cyane na FDL. Kibe kandi mu gomba kwirinda ndetse n'ingamba zafashwe no ku Rwanda ruzabirwanya byose. Ariko none hari n'ikindi cyakozwe cyane harimo kwigamba kwa Perezida Tshisekedi wemerera ndetse ku mugaragaro ko ategura guhirika ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Ibyo byose kandi binyonyeshe n'ingingo ya 3 y'amasezerano ya CAC no muryango yerekeye cyane imibanire myiza y'ibihugu by'abaturanyi. Uburenganzira kandi bw'ibihugu byose bigize no muryango bugomba kandi kubahirizwa uko bwakabaye bwose mu buryo bungana nta vangura ribayeho. No ku Rwanda mu nama y'abaminisitiri bari kugaragaza ndetse icyaba gituma kandi uno muryango ukomeje gukora ibingibi kandi bidakwiye. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kandi kwita ku kibazo cyayo kuko ibibazo byayo nubwo bikomeye ni iby'imbere mu gihugu, bimaze kandi igihe kirekeraho kwirirwa ishinja ibihugu mu nama mpuzamahanga ishaka kwihuza ndetse kugira ngo igaragare yihuze n'imitwe y'iterabwoba nka FDL ndetse igaragaza kugira ngo ibashe gushinjirwa na kari y'urwo rutera ibibazo muri Kongo. Nyamara ariko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba yihunza inshingano zayo. U Rwanda kandi rukomeza rugaragariza ndetse amahanga ati twe tugomba guharanira amahoro beyose cyane mu biganiro no kugira uruhare cyane rwuzuye mu nzira y'amahoro yoboye cyane n'Abanyafurika ndetse n'izindi gahunda zose zo guharanira amahoro ziriho zishyigikiwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Qatar. Inama kandi y'abaminisitiri yongeye gushimangira icyemezo cy'u Rwanda cyo kuva burundu mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Inama kandi y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026. Inama kandi y'abaminisitiri yemeye ndetse amavugururwa agamije kunoza imyigire ndetse mu mashuri yose ya leta ndetse n'afashwa na leta ku masezerano kugira ngo abanyeshuri bahabwe kandi ubumenyi n'ubushobozi ndetse bitegura gukomeza amasomo no guhatana ku isoko ry'umurimo.
Inama y'Abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ndetse mu Rwanda barimo aba bakurikira: Ambasaderi kandi Madamu Irene Vidagara uhagarariye Brazil mu Rwanda, Bwana Gao Wengi ambasaderi kandi wa Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa mu Rwanda nawe afite kandi ibiro i Kigali, Madamu Aurelie Royette Guinin ambasaderi kandi w'Ubufaransa mu Rwanda afite kandi nawe icyicaro i Kigali, Madamu Ndeza Arua Muhammad ambasaderi kandi w'ubwami bwa Maroc mu Rwanda afite nawe icyicaro i Kigali, Bwana Kasper Stenger Jensen ambasaderi kandi w'ubwami bwa Denmark mu Rwanda afite nawe icyicaro i Kigali nawe yamaze kwemezwa, Madamu Margaret Gayonol ambasaderi kandi wa Ireland mu Rwanda nawe afite icyicaro i Kigali. Abahagarariye kandi imiryango mpuzamahanga nabo uyu munsi wa none muri nama y'Abaminisitiri bemejwe harimo Bwana Hamatamu Ufuje uhagarariye cyane ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF mu Rwanda, Madamu Katia Sorin uhagarariye cyane komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare mu Rwanda. Hakaza none Professor Niklaes Ndembi umuyobozi kandi w'ikigo mpuzamahanga cy'inkingo IVI, ibiro kandi by'akarere ka Afurika bifite icyicaro i Kigali nabyo. Iyi nama kandi yobowe na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente, ariko none n'abandi bayobozi bose batandukanye bafata kandi ibyemezo bikakaye cyane. Ngenguko rero kora subscribe n'utarikora like ndetse na comment.